ويتسيدات تولي لنا من الزول ونصوف في يسون سلفا حضا مقالد من الغيث ون إثم الديث بوساقي أذليس أكسي قاروين زمان مذاك تروح تمقرر ثمكارديث قذليس تستكتي ونا لداكم ويسناس بوسان ذي ثمورث النار وذي يتسارون ماذا قلت سهل فلاسن تمثال ويسناس بوسان إمذانا ما تشغل بيثن ثغوري النار ثردنا سفلا ويسن أذليس أسا ماذا قلنا السما سترخصي وكانت تداوم ذا نادا تيغار ويسن سا أذليس أقلنا إذلس نتغوري نا إذلس بذليس أسد بوساقي ذا نثيك ذا شبوه وريت سماقرن تزريقين وكنا تسفرض أذلسينك ماذا قلنا لنا تهات لان كراق المزيان إقعارضن استفغس خاصو لما ربحنا تذريمت مشى حملنا إذا خدمن تيجي مثلا نعرض نسقردش لو كنا نتقاونا الحرمة جالسن مس حسن بالعربي قلت وسنطاس سان جورناليست انا ما ساكن على فيك ذا ميالو يورا نطاس نتكتفين اذا زوالكيني غازوف لك ونصوفيسي وزول كمال يعطيك الصحة ما تعظم سلف حضا مقران اذا انا فيك ابراهيم ساسي نتواصل ذا الشناي اكيد انا فيك ملي كان فغديوس نتكتف انا فيك في الليل يقول لهم واحد الشريف زيرام ابراهيم ساسي سور لي تراس دو سليمان عازم ازوف لك ونصوفيسي ازوف لك ما كيبارك ربي يغدي بونا ساكين وكنا نقصر اكيد راه الحال تنمرتنيك اكيد انا فيك اللي غير في الحرمه وكذا انا فيك يتوسن تصبودي سنن يوسف زيرام جورناليست كريفان ازوف لك ونصوفيسي ازولا كمال ازولا كوي ودي توالين ازوف لاون هذا استقسي امزوال وتزواديك حسن اسبوسان وين يتسارون لان وذي يقارن ناخص وذي يقارن سدي بورتو استقسي افداكين افدين امسلايا في ذهنا كذدا ذاكي غات هذا زوار ذهن Je pense que Gilzer, c'est pas la volonté qui manque. J'aimerais des carnatas. Des choses le problème c'est le coût. Le prix du livre. Et souvent, le moindre petit livre, il est dans les minimum 300 dinars. Et les bourses, non, c'est pas à la portée des gens et surtout des étudiants. Sinon, le lectorat des Nigilans, je parle de nous, écrivains algériens qui vivons ici. Le lectorat, ça, on prendra, à part les intellectuels, à part quelques étudiants, il n'y a pas un lectorat de masse. Quand même, il y a un lectorat de masse. Mais il y a les freins pour accéder aux produits. شو كان لو ودي قارن زغرا ابراهيم نغ يوسف ذاكني زيك الي ساكين طوريم ذا نقارن تستكتافين ويتاكي وتكتاف ثورا اما كني يغالر دي سي با اون كولتور صافي مثلا لا كرا قارن كان لا كرا وستو فلا وكنا ضغران لا كرا وسانا لا تسولت وكنا دعتك ضغران إلا ويا كمال دا شو ثمثال تاكيني زمرضا ديني طاس الحوايج داني إقدان تمثال تاكيني خاطر كني دينا حسن في كتابين ورخيص نتارا دا شو كان داني ثيرا كيني ولد سلالا راه كان كاكيني كان زمرضا دينيض ثواشولت بار اكزومبل ثتاك ازالي وين يبغانا هذي غار c'est-à-dire c'est une culture العابد موري غرارا اسمي قلا بسطوح ما الا فافاس نغيماس والسنارا غار وري غرارا داغني الا وانشتا دا شو مازال كمان اللعابه ذيك قارن خاطر زمراد ني كان ولاش لو ليكتورا داغني لا قاتفكد لي مويان وين راه يغرن ما إلا يزمر هذه تكتاف دي فور تفضل même pas تكتاف c'est les mal distribués aussi les autorités en général n'encouragent pas la culture, n'encouragent pas le livre comme elle a fait par ailleurs Zichnia. Dans les années 80, le livre il était plus encouragé qu'aujourd'hui. Voilà. لخاطر تورا خاص الغاشي بغانا ظهرن القلوب مصروف وزمنا دان تكتب لخاطر تكتبين غريث اطاس نكي اطاس يتملي غادي تمورت بغانا دان تكتبين لا معنى القلوب مصروف توثرت السبريثن لخاطر توثرت تغال السماره تعيش السماره اين ساده تكتب ثانيه وتنادينا مكي عايش الناس تورا كان غالب تورا ما إلا
تكتبين قد نقسم تيسوما يعني le ministère de la culture لو كان يعني il va subventionner le livre أطاس يعني غادي عندي تكتبين وكنا ظهر خاطر il y a cette volonté de chez les lecteurs وإذا كي كمان نظهر شو كان درنا تيك هذا دوغال غير وغروسين تيمكار لي بيبليوتيك اسبوع ساكيني غادي نفهم ذي فكايتنا ذي في زوزون ذي ثوبيرس ولا ذي ثمورت الجزائر اتفكر ديال تيزي وزو ساعيف تمكار ديال كان ديال لا ميزون داكيتور تيزي وزو تساوي 500 مدن الوغ اكوتي ثلاث سداويت از كومبيان دو ميلي ديتيديون يقلان بلا ما تمساد اصحاب لافيل تيكوال ولا كان دار غران يتدور هاشتاكيا. Il y a normalement les bibliothèques guinéennes, au moins étatiques, elles vont encourager justement le livre. Déjà, les livres d'édition, elles vont encourager l'éditeur, elles vont encourager l'écrivain et les gens. Et oui, d'accord, vraiment, vraiment, أشتاقني وليت واخدها ما راهو السنة جيني بالك يتواخدها مزيكني ثورا يتواخدها موان دا شو كان الزمر ذا ديني مالغري لنا كوي يهورنا جينيا مي كوميم يا دي شوز كي سو فون ندم كان ثمرت القبايل ديجا اتاس لي زيديتور يديفرن ثقراي جيني كان Zmerda Dined, par exemple, les éditions Aguinien Lumière Libre, les éditions L'Odyssée, les éditions Coucou, les éditions Thira, donc Hacheb. Donc déjà, déjà il y a de nouveaux éditeurs différents. Et ils essayent de faire sortir des livres dans des conditions difficiles. Mais quand même, donc, c'est-à-dire le Temselta guinéen Nidlus, elle n'est pas complètement perdue. C'est-à-dire مازال اللاعب منن باللي يدل الساكينيا يزمر دياوين غين يلهان يثمر القبايل يثمر الجزائر يزمر دياوين الفهمان يزمر دياوين ثموسنين يزمر ما دياوين غين النظم خاطر ثمورث نسعرا يدلس زمر دينير ثمورث نفران ايمانيس voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives individuelles. Donc, justement, je reviens à ce que tu viens de dire, mon ami Youssef. C'est que il y a une demande, une forte demande. Bien sûr. C'est que quand Doukliwin, Toura, alors à Kagian, c'est les bibliothèques. Voilà. Donc, il y a une forte demande. Le Rachid Vrana. Chez Crosson, la volonté politique, Inch'Allah, oui, parce que si on prend l'exemple de la bibliothèque qu'ils ont ouverte récemment à Tixit. On a lu dans la presse que l'État il boude les livres et tout. Mais quel genre de livre? C'est la question. Et c'est la question. Le journaliste s'il est conscient ou pas de ce qu'il dit. C'est sur le livre qui vient de l'Europe, qui parle des écrivains européens, et c'était exclu. Ils ont ramené tous les livres d'auteurs algériens, mais qui suivent l'idéologie du pouvoir algérien. Il parlait des livres d'histoire, par exemple. C'est comme si les jeunes qui vont lire vont retrouver leur personnalité dans ces livres et connaître un peu l'histoire de la révolution algérienne qui a commencé d'Abdelkader l'indépendance, mais avec des acteurs sélectionnés et tout. Donc voilà. Et les jeunes, ils sont... Oui. تنوص العلا تدير فيها ولا شو الانسان وهرت كتابين وهرت مكاردي لا بيبليوتيك خاصو لا مثلا انت كسوذ مسارتي c'est-à-dire on politise bien la bibliothèque. Voilà, donc il y a des jeunes qui ne sont pas intéressés. C'est un produit que j'appellerais soporifique, c'est-à-dire dans cette bibliothèque pour ramener du savoir à te rendre plus inculte que tu n'es rentré. Voilà, et les jeunes ils sont conscients. La bibliothèque puisqu'il était mutilé. Le savoir que c'est, ils ont enlevé le blé, ils ont laissé le livret.
Non, c'est un autre وين problème. الحب جناك ورفع. Alors, Youssef نزقدت مسألة غير كلا ترمينا لي زيكسبيريونس بودي كاع هذاك خممتو زيريكين على لي زيديسيون تفكر ديال ليديسيون لوميير ليبر زابليك ذيك ماك واحد شريف ليكسبيريونس كينا ترمي كي خدمه كينيا على حسابي دا شو لو روتور خاطر لما يخدم تسلح مالا مليون يحمل ثيرا يحمل كلشي تاع اكزاكت انت ديجا محمد شريف دكما يتسارو يحمل ثمثال تاكينا كويث تيرا نيزلس. Il essaie de se battre réellement. يتسناغ ذوسان يتسناغ باش هذه خدمه يحمل قف مورثيس على ساكيني يسوف غد 10 تيتر 10 لي تيتر لوميير ليبر زعما غادي نيض اسمه نسن سي دي ليفغ اسي انتريسون ان جينيرال لي فواياج اون الجيري لي روا بربر la Kabylie tradition ancestrale. Il y a un peu de l'histoire. Brahim Sassim, Sultan Semenazem, un recueil de poèmes, l'amour ne meurt pas, donc Fayrouz Mtafera. Voilà. Donc 10 titres et ça fait seulement quelques mois et qu'il a repris. D'ailleurs, Nitsa déjà, il a fait des éditions en 2005. Après, il a eu des problèmes, il a arrêté. Maintenant, il le reprend, donc avec tous les enseignements qu'il a eu avec la première expérience. Il a le livre, même à titre de souffrate, après, il faut le distribuer. Il faut lui faire de la publicité. Il faut qu'on en parle de la culture. Et en général, les médias en Algérie ne parlent pas beaucoup de culture. Par exemple, l'Europe, en France, chaque semaine, par exemple, il y a un supplément livre dans le journal Le Monde, dans le journal Libération, dans le journal Le Figaro. Donc, c'est une habitude qui se crée. Donc, il essaye de se battre, mais bon, quand on aime ce qu'on fait, il y a des possibilités pour évoluer doucement, doucement. Il n'a pas les grands moyens, mais c'est toujours bien. Je pense que c'est toujours un espoir de voir un nouvel éditeur. C'est toujours ah d'accord, d'accord. Ben voilà. مي اكيد سقسي والبعض فيرمي كذا الاكسبيريونس كي خدمه كينيا ذا شوفهم بوغور ليك دينا دي موغير خاطر تيكوال تخدم هذا حاجه سور تحمل مثل كوالي ما تخدم ذاك سور ارد قلد يمتقل العقل كينيا ايولي غنقصر وي سي تري ديفيسيل سي توت اون شان راه تكتف تاكيني ماشي كان ادا في الدبر وين راه تيديرون ومن بعد تخدموا تسكن راه دفغا تكتف ومن بعد تيتصوف غتزق الامبريمري ومن بعد الا قات ديستريبيوت الا قلعب هذا الزران باللي ثلاث كتاب تاعيني الا قدرني وذا كيتيزنو زاين لي ليبرار يفون جوي لو جو داني زمر لي ليبرار راه كيزنز تيكتافينينيك ودي تسكري صور دينينيك ناكيني نرجع دونك شني ما الا تصايب 20 ليبرار وقد ساكن راه يصور دينينيك حتى وزمر راه تكمل c'est le problème de beaucoup d'éditeurs, c'est le problème de mon ami aussi Achab qui a fait aussi des titres très intéressants et les gens ne jouent pas toujours le jeu. C'est des réflexes culturels que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est des problèmes qu'on retrouve dans la musique aussi. Mais bien sûr, dans tous les produits artistiques, effectivement. Dans des albums, avec des notes originales. Donc, tu vois pas la couleur de l'argent. Voilà. Naro, il te propose ses propres albums, les albums qu'il a sortis, donc ça devient du troc et tu vois jamais la couleur de l'argent. Il y a aussi ce problème malheureusement. ثمسة تاكين تدريب تد نغار دي غورس ما دوغار ثمسة النظام دوغار غير كحسن ما ثم قرض هذا إذلس نتغوري هذه ثموراكين الأوروب مناف أتصلحوا التسويلات كيجين والسيوض الترانسبور أتفضي مثلا ساعة إذلس إذلس هذا ثغار أثي التسويل تقدش بوال نكون غورنا ما كنا وذي يتسارون وتوسلنا راطاس إسكان شتاقمو توسلنا راطاس ما تاسيك قارني وكنا ذي السنة شو خدم من وذاك لنا ونقرارا خاطر مازال غير ما سميها ماشي دطان مي دطان يشبحن دطان تغوري تحمل ديال تيك ديال هذه تغرب. Oui, tout ça, on va revenir en arrière parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est issu d'une tradition orale très forte et très prégnante aussi jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une tradition qui va venir à petits pas.
Ça va commencer, mais c'est pas pour demain. L'Europe, ça fait, si on prend l'exemple de la France, ça fait plus de 200 ans cela. Hein. Il y a eu la révolution, et c'est pas minime, une révolution populaire. On connaît en Algérie, on n'a pas fait notre révolution pour transformer les choses. Non seulement il y avait la révolution française de 1789, mais il y avait aussi mai 68 qui a donné naissance à pas mal d'idées, à pas mal de... dans la tradition de lecture, parce qu'à travers la lecture, tu engranges des connaissances et après, ça te permet de former ton propre raisonnement, de t'exprimer et de proposer des choses. Ce qui s'est passé en mai 68. Et tout ça va venir progressivement, c'est sûr. Mais il faut que tout le monde doit jouer le jeu. Mais اشتاقي وزغرا ابراهيم اسكو لا دوموند كيقوان لوفر دروس نا لوفر لا دوموند ولاش ثورا لوفر ثلا اتصل كتابيني قلال اشو لغلا الغاشي وزمرنا راه انت دا كي تخسر طاس الغاشي دي ثمورت فغان دا انت كتابي تروحوا هناك كي غندا سنوزون دي كتابينا كي تمقولن سوالا نسن هادي دما كاكادي غير كرا يبغى تيديا وزميرا ثورا الو كان يعني اد نقصنت ذي سوما زعما غاكيني اذنزلت في كتابين اذنزلت الشغرة غليت ذي السوما السبب واش هذا شوف البابيين راح كنت انا الكود اللي في الغلايين نغسي الدوله يجبد نظر في اللاس تجا كل شيء بنادم هذه قبل تسوع تاكل لا الدولة تجبد هضاري زيشيني غيميك دنيا افريدي عدان tout à l'heure dans les années 80 le livre était subventionné. Le livre c'est pas un produit commercial comme tous les autres produits commerciaux, c'est un produit culturel. La culture dans les pays respectables est respectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, en France, on parle de l'exception française. L'exception française, les pouvoirs français font tout pour que la culture française soit toujours vivante. La culture est subventionnée, même si c'est un système capitaliste. Gethmour في الجزائر الساكينين يدلس وفي تعاوني ثرا الدولة. D'où Assaguinian et toute la société, elle ne donne pas une grande importance à la culture. Généralement, elles sont expliquées par plusieurs éléments. Il n'y a pas un seul élément qui explique l'état de la culture en Algérie, l'état du livre. Il y a plusieurs éléments. Donc il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes économiques, il y a un désintérêt, il y a une perte de repères, une perte de valeur. الساقيني même دي تمدورث ودزايرين وين يقسنن زمرنا دينين العباد يسن الحوايج ابري ça n'a pas d'importance mais يسن العبد la société ne lui donne pas une importance. La société assaguinienne, elle donne de l'importance à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, à quelqu'un qui a un pouvoir. Assaguinien, l'intellectuel n'a aucun pouvoir, aucune importance. Pas seulement du pouvoir en place, mais la société elle-même. L'intellectuel n'est plus une référence. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Mais à mon avis, il a même s'ils sont minoritaires. Donc, il faut toujours, à mon avis, positiver. Peut-être que les gens ils sont moins minoritaires aujourd'hui. Peut-être après un majoritaire, ils vont trouver leur place. Peut-être les éditeurs, peut-être maintenant 5 à 10 éditeurs, ils commencent à faire de belles choses. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont s'asseoir, ils vont faire de très belles choses. Peut-être, c'est pas sûr. Parce que c'est un attaché mais على حسابك هذا الشيء ما حسن محمد ابراهيم هذا شو غادي دير لهم بدل لي زامولين اللي ثمتي لو شونجمون دي روبير داخل لا سوسيتي سيك ثمت دي تزوار اول زيكنين حتى في ذاك اللي تقبايليت كاينين يتقدر ومذان على حساب با ولا حساب تلوك زي كيكسب كذا مغارزمني ساعه العقل ساعه ثموسني يتقدر ثلاث بدل يتقدر ومذان على حساب الجيفيس ماشي على حساب التموسنينس ce changement افدلاكي شو غير على حسابي حتى لي زيليمون كمال يخدمن باللي الحوايج وغان تكاكيني
ceci dit, c'est une tendance mondiale aussi, hein, c'est la mondialisation, la perte de repères, elle est un peu partout. Hein. Il y a des pays qui se battent pour ça, mais il y a des pays qui sont pires que l'Algérie, hein, que l'Algérie. L'Algérie, il y a eu une guerre civile quand même, elle a laissé des traces, il y a eu des métamorphoses politiques qu'on n'a pas gérées, qui ne sont pas gérées jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et donc c'est difficile. C'est pour ça que oui, la conjoncture économique qui joue oui, bien sûr. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, on voit la misère, c'est visible actuellement, la misère. L'été Garden, au mois d'août, avec les illusions, j'étais choqué. Le nombre de mendiants qu'il y a dans les rues, et puis de plus en plus jeunes. Et c'est des femmes, c'est des jeunes filles, c'est des vieilles, il n'y a pas de... Donc, moi, c'est pas possible. Et puis bon, il y a le problème aussi du système éducatif. Justement, la part de responsabilité du système éducatif. Eh bien, Kamel, c'est tout ça les éléments. On n'est pas dans une université pour énumérer les éléments, etc. Mais avec la discussion, jaillit la lumière. Le système éducatif, la famille aussi, la famille. Je vais te dire une chose, mais le mérite, il revient à mon père, d'ailleurs, il d'une bibliothèque de Goukham, on était jeunes, et ça nous a ouvert les yeux. Nitsa, Yimma par exemple, elle nous racontait des histoires, des contes, elle nous a appris un peu l'imaginaire, la poésie. La famille, c'est très important. Vava, par exemple, nous sommes 6 frères et 2 sœurs, il a tout fait pour qu'on ait une éducation valable, les livres, c'est important, l'éducation, la lecture, et tout ça. Et nous connaissons par exemple la forza de la parole, je le salue parce qu'il nous regarde. C'est à Berber TV, il est à Potenza en Italie, il nous regarde, donc salut à Hamza. Donc livre, on peut le traduire par la force des mots. Il est édité chez le plus grand éditeur de Rome. Et c'est un plaisir, donc c'est un livre extraordinaire, il y a un peu de tout, de la poésie, il parle de Tarja Tatar Marbi, de Slimane Azam, de Simha Oumhand, de la Kabylie, de l'histoire de la Kabylie, de l'immigration kabyle, et c'est très important, d'ailleurs il a fait beaucoup de conférences en Italie, les Italiens, ils ont beaucoup aimé ce qu'il a dit, parce qu'en réalité, l'Italie et l'Algérie ont des relations depuis des millénaires, hein, il faut se rappeler que les Romains nous ont colonisés quand même pendant un moment, donc il y a quand même une proximité culturelle qu'on a perdue avec la colonisation française, mais qui peut revenir. تكلفة كيقولها حمزة يسوي ميسيو الطلياني خاطر تمسلي داتا صغار في تموت القبائل يسوي سوا كني مع أين تسيدي رمزلو نغيد نغيد السن الفرانيين. Bien sûr, déjà il a fait beaucoup pour que les Italiens comprennent la situation de la Kabylie, les aspirations de la Kabylie, l'histoire de la Kabylie, l'histoire de l'immigration kabyle, l'histoire de la poésie kabyle. Bien sûr, en plus il parle très bien italien, donc il fait des conférences en italien. L'italien, bon, il est passionné d'italien, de l'histoire de l'Italie, et aujourd'hui il vit en Italie. C'est un livre bilingue, hein, donc c'est en italien et en français. Voilà. Mais c'est pas son premier livre, hein. Il a publié beaucoup de livres, il a publié des livres en Algérie, il a publié des livres en France. Et maintenant il s'est remis. لو كان السوت هذاك غدار ديال نسوري جالس في الكوره سترومي فين كنو حمل غرض غرا تطليان تسين غرا بون اي اد غرا واغين اسمس morosité. Par-dessus les successions illogiques du règne de bouillie sanglante, l'injustice demeure incurable. La barque de l'humanité risque de chavirer.
L'ennui immémorial qui rince les âmes se méprend avec une récurrence contrefaite. Mes batailles perdues me rendent explétif. Les tourments, se fixant au fond de la gorge, réinventent l'harmonie de mes murmures. Je déchiffre une dextérité d'esprit. À travers le regard humble des pauvres, les sans-cœurs trébuchants m'exaspèrent. Sur les lieux aveuglants et méconnaissables, je brave ostensiblement les principes tarés et j'agite mon cynisme indéfiniment sincère. Voilà. Un petit poème. فوالا زاد كثيرا كهول ذاك الشيء ابراهيم زاد عطاسي كيسنن الشنايت تسرو حمل الصيد ديال السدير سكر عطاس زالي بوال دي ثم ديال السدير تسرو تيكوال كسناونا زمان تيكوال نساعه النوميه يتروح هو زال بوال اش كيكشم داخل تاغوش تيكوال تصحوا الموسيقى تسوغوال الو كاولني ما صح استلقيت طفي ساعه غزال المقطع تيكوال يعني الموسيقى ثانيه زال ذا مقران الموسيقى هذا سفرو اسفلو ذا سفرو هكا مرد يكون دي سين سفر ذا سفرو الشبح هلا اشو كان كنا اول تيكوال احداث بوال اذا قد فيك سنه تيكات تيكات الزليتي وكانت تفهم ديك الدوا اول يساعد زليت على كل حال مثلا اذا الموسيقى لا شبحات شبحط هذه فاض يعني يتفجج اميتاج لو كنا خاطر زاد كنت هكا تص يسفر دينا غوري دابا يونسفرو اسفرو غير توريض اسفرو كان هذا اسفرو تزليت هذا اسفرو هذه غير تزليت فوالا دوك دوسير غير يتسهكر دوك دوسير يتسهكر وما يسمى قليله المحبه قليله المحبه قليله المحبه فوالا لامور سو فيغا ولا ذاكيني غاس وين يتغرب يزرع العمر يبيض يقبغا ذي الزمان ذا مبرز سوكيما ذي صمايمي كان دي برا يرحم مسكين دي الجرا بوي ذاك يقزد غنسيم دونيث ورث السين توصرا الساعقا ورث زقيل تجرا يخرب الحال نتوهم نغير نسلك من غرا تسواح ذي عويق ندنرنا سند نروح يزاد الغيم. Les épreuves nous rappellent quand on déployait nos ailes candides oubliant l'exil. Mais qu'est devenu ce ciel? Il reste l'orage et la grêle, où sont ces rives tranquilles? J'essaye de saisir l'étincelle, tenir la lumière du ciel pour un lendemain meilleur. J'essaye de faire fondre le gel pour que revienne l'hirondelle, mais rien ne dissipe les peurs. Walar disferun timsel, تمس شويط ذي البال نستهل أمور ذي الهنا ذي الحرقة نزقان سوال نضمع حد أغدي راوال يغدي جوفن ذس نسرع سادان زي بربر الحال يطيج ورد يشرق ذي شوال أني ذا ثغاب المحبة ولا ذا الزهر مثل ملال يبر النبري ذي سيمال حرم ذي كل شيء الغربة. Où que se tourne le regard, le mensonge dresse des remparts. La vérité ne passe pas. Je veille chaque nuit très tard, tombé dans l'abîme des arts, d'où l'on ne revient pas. مسغلين غالعيب وثماثن رجال نتغرف نتمحن موزي ضوض نبويثي غريث نعر قندا أغدي تافيون حصنا نقلاج الوفريون تتسواغ الصورة تمديث يغبار وفريد ذاين أرمي والفريق نتولن يقال الكافة كتسداريث سندان زنا في الحزن نغرط ياك قوين نوزن كيرا نزرع ويضي دميث. Chaque époque a ses tourments. Chacun rêvant du printemps, la saison de l'espérance. En moi redoublent les vents. Je n'ai connu que le mauvais temps, dans la malchance et l'errance. مكنولي توكره دي زمان نروى الحفاف وسنان دونيث أغث الجيان ضيق عندنا عفوسي نفيان العقل أديس فايدي الميزان وكنا ذي فسوس وشويق يجديكن يوميك الحسان ميغليغ ضصان دي يرفان ذي العيوب إضمع نرفيق سوذ ميم يرقل الوسان لكتب مشع ذاك زيلان ثيثت تتواكبر ذي الطيق وين يطوار بن يزرع العمر يبيض يقبغا ذي زمان ذنبرز سوكيم ذي صمايمي كان ذي برا يلحى مسكين ذي الجرا بوي ذاك يقزدا غنسيم دونيث
ورث توسرى الساعقة ورث تجرى يخرب الحال نتوهيم نغيل نسلك من غرا تسواح ذا ويقني دنرنا سند نروح يزاد الغيم. Les épreuves nous rappellent quand on déployait nos ailes candides oubliant l'exil. Mais qu'est devenu ce ciel? Il reste l'orage et la grêle. Où sont ces rives tranquilles? تنميرثي ابراهيم ساسي احنو فلاك ادنو غالب نسقرض شاس فرياكين صعبن شوال صعبن شوال ادنو غال ادن كمل وليد كابراهيم لو كنت نقول الحرمه ادن وليد السفتر وذلل ودنو غال نكمل. Aujourd'hui, on a tous une raison de plus. C'est la carte Azur Plus. Avec la carte de fidélité Azur Plus, choisissez vite vos avantages à la carte sur aiglazur.fr et les miles de votre premier vol sont doublés. Compagnie aérienne Aigle Azur, il y a du bonheur dans l'air. وقيوك ماشي دايفكي ارنوسو وقي ثما ماشي دايفكي شو كان واقي ثورة وقي دايفكي الفكين ديليا واقي دايفكي ارنو ديوان أباشي مشطح وغالنض الشرط نطاسين الهان غفن شتاكين خدمة دايفكين ديليا وفان ذيكس أي نفغان الفيتامين أو كذ الفنا أسا أزكا وكذ ديليا نتشا نزها. بس الخير سام فرين المقام هذا الخير كان ماذا أخاف الأول أخير ليكي ما صعب الفرين المقام وسعنا فرين المقام ما توحرش تحويش على الفرين اللي بيقراو المقام فينالمون جدو في غلا مسالة تبدا الضمان. هالو الحسين اش سكن الفرينه المقام ماكيا الفرينه المقام الغاشي لي كوميرسون حاله هنا تدوموندي اظن دقري والغاشي وتقلي قارها الفرينه المقام اكن توضى المداخل هيا صح ميرسي. الفرينه المقام ما تخص الخام او التمام السوق ناقم. لو سكريت دو لا ريوسيت شي LBC. لاش الفايده ديك ساعه سفر الكالسيوم احسن كميني ساكي دخسن جهدن اني ذا نزمر انا في سوار علينا الكالسيوم ها ورنو غفايا ذا مصباح غرس لا فيتامين دي هكا من كيني. تختينو أتعرض مكاني بواس ذاين كنت تعجب الناس فرصة تصبر الزن أنا تفهم دخل بواضين تختينو لكل تختينو ذا رباح 100%. غراسي نوطو ميت كفاثة درنوثا أماستير ذا مينو غيولد ذا غصفان غفي غصفانا ذا مشطوح سدو كاميون أتفهم ذيكس ثلاثة الصناف أمشطوح الماس أغصفان أتراكسيون نا بروبولسيون أكد الماستير مينو أتسعبي ضيارنا تركبض يمير قلع فروحه دي ثقرو سكواس يلا ماستير ثغم أو نرنون يون التلفزيون فيليبس. Du nouveau, l'École supérieure internationale de commerce et de gestion ESIC lance des formations spécialisées en HSE, hygiène, sécurité, environnement. Superviseur, niveau d'accès, licence, durée de la formation 15 semaines plus 3 mois de stage pratique assuré. Inspecteur, niveau d'accès, 3e AS et plus, durée de la formation 12 semaines plus 2 mois de stage pratique assuré. Agent de sécurité, niveau d'accès, 9e AF ou 4e AM, durée de la formation 8 semaines plus 1 mois de stage pratique assuré. Régime des études, internat, externat. Les titres obtenus en fin de formation sont co-signés par l'ASC Strasbourg, France. هكا غادي نغال ونكمل اول لو كنا نبقاو الحرمه حسن بالعربي جورناليست كريفان ابراهيم ساسي ذا الشناي ذا ميارو تالو ذا مدياس ذا مدياز يوسف زيران ذا نثيك ذا نغماس ذا ميارو نساد يوسفرو ابراهيم ساسي ذا هو غا في الغربه
ثلاث ديال الموال نضاس نغير من غرا غادي يسهل كل شيء تقرا ميري الصعب تمثال انا عرض قرشه ولكن ثورة الغربه ثوار خاطر اولاكي الغربه سي لوان يما ايني بعد ميت بعض افخامي متفض يعني من مقل يعني وين رقاين يزمر بنادم ولا دي ثمورت لا كاين الغربه ميت بعض في درسيك تروح تخدم ندي بعد تقيم مدينه الدور اكثر تحوس ضيمانيك اماكن ضارب في مورثيك ضارب في مورثيك تبغي دو غير صخا هكا الوغ ثوره نكوني يبعدن يسكن البحر يبعدن في مورثنا يعني الغربه يعني الشيخ محمد الحوسين غادي ينفع بس البركات يعني الغربه بدون بوانسا والقرار تسرفسا ثورة يوكن بنادم هذه فما ولاكي إلا قام يجرب يساعد شحال يسقس لخطر ذي تزوالو مزمضة تفهمت أشو لخطر ثلم بوانسا ذي تمزي كل شيء شعر وتسوي يزمر حاول تسوي ذا الخبر مي عدني يسقسن ذيك شرار بدون عقود سينا أديالو سمكثيا أمر عود سينا تسمك ثايض تزاد أشحال يصعب نوسن يوعدي ذا ولا شوف حنا كان انا عرضت قرش زرات مثلا المكتب مغلي الغربه اشو غتسكزي كان ثوران تولي تسود مثوعر الوغ الغربه تبدل وذم ولا معنى ثمغلي توقع تبدل وذم الغربه تبدل وذم خاطر ثوران لات الشغال ايدي تبان كاكيني العباد مي ارتين الصح ما تشكني الا انت دا شو كان الغربه يجيني دا نلعب دي زمر هذه اللي دا غريف كثمورتي ساكويه قرنا ستروميت ليكزيل انتيريور صح يزمر اللاعب دا اللي غادي تعيش اري مولانيس كثمورتي سولي تسافر ايمانيس ما الا ثقي تمغوليني يعني تمغوليني الا ويا دا شو ثوران عطاس العباد يقلان كثمورا يجيني لو سود ماشي كان الجيري اي سينوان باللي ثيموراغيني لو نور الا غيني الهاني قلان ذينا انشتان ذا الكتاب لانت الحوايج سيجمنت بالك اخر ذي ثيموراغيني لو سود وما ذي ثمورا لو نور ذا شو لي سيستيم اون بلاس وعريف دونك il y a un malaise dans les systèmes du sud parce que c'est des régimes en général autoritaires. Donc, ثمور ثندي ولاش تغذور ثندي ولاش لا ديمقراطيه ولاش لا ليبرتي ثمدور سعر ديما العباد سي بور سا مون افي العباد تاس بغانا نروحنا نظن مزملنا نروحنا نظن ورتفنا ريما نسن داغن هذين هذا فني ما نسن كليكزيلا غينيا ميم زملنا ذا ريوسين ماتيريالمون مي ليكزيلي ليي عارفين الصح يعني عارفين الصح كي نتوالي راني كاينين ثم الدورث ولاش ثم دوثري الهان عندها يديروا العبد عندي يديروا العبد كان سينيان يتسامورثيس نصح وين يروح à l'étranger quelle que soit sa réussite il ne va pas trouver de saveur à sa vie réellement la vie elle est différente même chez Kamal je suis sûr il y a des choses قثمورة القبائل كان يساعد الفنة إلا ويانا خاطئ ذا شو ثمورة القبائل دعني ساعة وغورني الناس elle a ses problèmes donc les gens surtout la jeunesse elle a envie de s'exprimer elle s'en va ailleurs mais l'exil il est toujours là. Peut-être que l'exil commence dès la naissance. Peut-être que dès que l'homme naît, c'est déjà un exil. لا نوستالجي دي سكتوغان ولا بوم انا خاطر يسعد تصبو سادي ثمور تسوغال نسيت وكالك بارك لي وربا اسك لا نوستالجي في كوال ما تشي دوغور تحبس تمغني غير الزاف Ismar, mais la nostalgie, elle est humaine, c'est un sentiment humain. Tous les hommes et toutes les femmes du monde sont nostalgiques de leur enfance. L'enfance, c'est le territoire partagé par tous les hommes et toutes les femmes du monde.
عندي سعادة l'enfance quel que soit ce pays, quelles que soient les difficultés de l'enfance, mais tu vas toujours avoir cette nostalgie de l'enfance, parce que l'enfance ne revient pas, elle ne revient jamais. Et en plus, le déracinement, c'est aussi une deuxième mort. Mais bien sûr, le déracinement, le manque de moyens d'expression de sa culture, la non-solidarité des gens de notre communauté. En général, notre communauté n'est pas solidaire, donc elle n'a pas construit de réseau pour être présente réellement, pour diminuer cette nostalgie, pour diminuer cet exil. Et ça, surtout, c'est certainement Raïs. Monsieur Hassan, il a Non, je pense que la nostalgie, c'est après un certain temps de vie. Parce que tu t'imprègnes de cette nouvelle vie du pays, des règles de vie du pays, des mœurs, etc. Après, inconsciemment, tu fais une comparaison avec ta culture, ton mode de vie. Alors, الخصاص كلها كيدينا يوسف الحوايج نيسان البنات ديالنا ذاكيا وساعات البنات برونو ليكزومبل لي فيت alors que ça a toute une valeur, etc. Donc après, c'est de la nostalgie. Mais je pense que spécialement si on parle de nous, Kabyles, il y a deux choses qui sont très importantes. Parce qu'on est issu de familles agnatiques, du grand-père jusqu'à l'arrière-petit-fils. On vit toujours ensemble, donc il y a ces habitudes de vie commune, et puis l'assemblée de village. Il y a même certaines, comment dirais-je, c'est pas des traditions, des faits sociaux, les travaux d'utilité commune, etc. Donc ça nous rassemble et puis ça crée une certaine ambiance, atmosphère. trop ça. Donc, c'est vrai, et il y a ça, et il y a autre chose, l'attachement à la terre. Je crois que le Kabyle, il a un attachement charnel à sa terre. Et le berbère en général. Le berbère en général, mais je pense que c'est méditerranéen même. Si tu prends les Siciliens, même les Grecs, etc. Le Kabyle, quand même, il a une longue histoire de l'immigration. D'ailleurs, il y a un excellent texte de Mouloud Mamri dans l'un des premiers numéros de la revue Awel, où il revient sur l'histoire de l'immigration. Ça fait des siècles que les Kabyles émigrent. Donc, ça fait partie un peu de nos gènes aussi. C'est la situation socio-politique, culturelle de la Kabylie qui fait ainsi. Mais aujourd'hui, il y a une grande aspiration à l'immigration. Bon. Mais peu de gens disent que l'immigration à Guinée, elle n'est pas toujours positive. Bon, peut-être que certains vont mal me comprendre. L'Europe se ferme aussi, il faut le dire. L'Europe se ferme et beaucoup de pays européens deviennent de plus en plus racistes. Donc l'exil, il est encore plus difficile aujourd'hui. Oui. Et il y a des pays en Europe où on peut te donner des travaux manuels, des travaux qui n'ont pas d'importance. Mais si tu aspires à plus, tu n'as pas ta place. Vraiment parce que tu viens d'ailleurs. Voilà. Et donc l'exil se fait ressentir encore plus. هذا مسلينا غيني ثوران بالك اطاس ونفغانا تدينين خاطر je sais la jeunesse elle croit que l'Europe c'est le paradis, c'est pas le paradis bon, mais malheureusement les pays d'Afrique du Nord ne s'arrangent pas non plus bon. Donc il y a un dilemme justement تحيوا ولي افولني ناك نسقليا ناك نغير صرت اعطيك صحه Justement, pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est encore pire. C'est encore pire parce que donc même les petits boulounous,
Oui, ça devient de plus en plus difficile. Tu deviens là. اشو كان يعني فيك الى كان مقلود مسفرحن لا نويد يدي في كذا مديان عندنا وزان لكن سناونا زمان الا قرانت مقول سناونا زمان عطى الحاجه ام بالموس ما تسمقول كان نديري غير دونك تستخدم ضرب ما تسمقول يدير هاني شقشار البطاطا تستخدم دونك اون دو بوزيتيف يكون مش تحسن هذا الساعه مثلا كنا اقرا نسقسر نهضر في المدياس الى نهضر فاش اه جوستومون تمسك كاين الغربه خاطر بين البدوه غا في مرت القبائل غا في الغربه في بدوه فين دينا دار المولود دوا تاسي كورانا في الغربه ما ديش شنايد على فيك ولا المولود زدا كيخدم التزليت سند سيقار الغربه جديد جات سيدي بابا جدي كيك صدر ماك الغربه ماشي بوسان تقديم استقسم هذه يقيم بس بوساكين الغربه غير غريبين عاون تمورت القبائل تستدرين تذلبني يتكلك بار دانا تيك السبوسه لا الحوايج جي زمان خمني غريبا ما زلت تخدمنا انا نقد كذي القلب اني قديم انا الشقاي دربنا نبنو نغنشقع الميت ما يمث نتكال الحوايج زمان عاون يستمر في القبائل ما زلت نخدم انا تقم كذا قوال Non, mais là, تدار يخدم الشوان خاطر جو بونس كو قلت الدات سا سي ريبريزونتون كان لندينا moi j'ai vu des villages الجيران وقلنا tout ça et ils envoient des choses si à guerre لندينا tout ce qui manque les choses essentielles ماشي اما دعاون pour une construction اما l'assainissement par exemple اما les bibliothèques سي تيزيتي الو امد نغال ثورا غير تمكرت على البيبليوتيكا دوغال غير وين تارو مزغال بما غلطه زعما ما يتكوريجي اما كاين كذا تموت احسن قارنا تصين تسارو ذي ثموث ذاكي ما تشاطاس يوسف هذا اللي سي كان قالوا انا رمت تصي روميا بتغرنا تصي ثموث دي ثموث وري لا غرانا بوكو غران لا نودي في غران مي با بوكو دالجيريان ce livre Le chemin de l'éternité justement c'est un universitaire professeur justement Max Vigariter donc universitaire Clermont-Ferrand il fait un article oui il a lu le livre il a acheté le livre d'abord il l'a lu il a fait une bonne note de lecture en revanche les Algériens de France le lisent moins. Je sais à peu près qui est-ce qui lit ce livre, c'est plus des Français que des Algériens. C'est vrai qu'ils sont attirés par l'histoire, c'est vrai que c'est une histoire qui interpelle parce qu'elle revient aussi sur l'histoire de l'Algérie, elle revient sur l'histoire de l'Algérie, elle pose des questions sur l'Algérie d'aujourd'hui, sur l'avenir de l'Algérie d'aujourd'hui, sur l'avenir de la Kabylie d'aujourd'hui. Mais il faut dire que voilà. Ça c'est une problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'émigration, ancienne immigration? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et les choses ne sont pas forcément matérielles. Oui, d'abord utiles à eux-mêmes. Utiles à eux-mêmes en ayant des réseaux, en s'entraidant, en devenant une force politique, en France même. Bien sûr. Après, en devenant une force de proposition pour le changement démocratique en Algérie. Il y a si peu de gens qui sont émigrés, qui sont bien installés, même quand ils sont intellectuels, qui pensent à cela. Et c'est très dommage. Donc, la lecture est très importante. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont réussi matériellement en France, mais qui ne sont pas intellectuels, qui ne lisent pas. En France, tu rencontres quelqu'un qui a un niveau, tu lui parles d'un livre, au bout de 5 minutes, s'il est intéressé, il va te dire « oui, je vais lire ce livre », il va le lire. Et 3 jours après, il va te faire un résumé du livre, il va même te poser des questions sur le contenu du livre, ce qu'il n'a pas compris. Donc, notre communauté a là moins cet intérêt. Pour la lecture. Pour la lecture, par effectivement. Contre, pour les livres de cuisine, ça marche très bien. Mais ça, c'est universel, mon ami Brahim. C'est pas seulement en France. Les livres de cuisine, c'est pas. Ouais, un peu d'humour, c'est bien. Mais bien sûr. Non, mais ici, c'est pas une question de moyens. C'est ça qu'il faut voir. Donc, mais peut-être qu'on dit des choses qui sont pas exactes. On est en train de discuter. Il faut étudier tout ça. Sophia Youssef, c'est l'information écrasante. Pas forcément
parce que dire la vérité, bon, on a fait une émission, toi et moi, pour mon livre. Elle a été bien regardée, l'émission. Les échos étaient très positifs. Mais les gens qui ont lu le livre, je parle de la communauté algérienne et kabyle, ils ne sont pas nombreux. Beaucoup de gens que je connais personnellement qui ont apprécié l'émission n'ont pas lu le livre. C'est pas que je suis en train de faire la publicité pour le livre, ça ne m'intéresse pas. Non. C'est juste un constat. Mon livre s'est bien vendu, il fait son chemin, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour parler, pour aller dans la profondeur des choses. Notre ami Yala Seddiqi, qui est un universitaire, il a fait un très bon livre sur Matoublounès. Il souffricide une grande maison d'édition parisienne qui s'appelle La Découverte. Le directeur de La Découverte, François Gèze, croyait qu'avec un sujet pareil, Matoublounès, après sa mort, il croyait qu'il allait vendre des dizaines de milliers d'exemplaires du livre. Eh bien, manque de peau pour lui. Et malheureusement pour la mémoire de Matoublounès, et malheureusement pour mon ami Yala Seddiqi, que je salue bien fort, Meylan et Tmourkolard, et ben le livre ne s'est pas bien vendu. En revanche, il y a des exemplaires en Algérie, et le livre en Algérie sur Matoub s'est bien vendu. Voilà, c'est des constats. Arsène ? Oui, le lectorat des Nigel. Et je prends l'exemple de Guétura, ça concerne tout, tous les arts, je pense. Quelle que soit l'écriture, la musique, les arts plastiques, etc. Je pense qu'on a une population qui n'a pas bon, on va parler encore une fois de tradition, c'est une tradition d'acquérir les choses pour les utiliser et les garder. Un livre, je le lis, je le garde, je le transmets à quelqu'un d'autre. Un tableau, un CD. Bon, les CD déjà, c'est le piratage. Donc, je pense que c'est un problème de fond. لو كان الدروغ ثورة أريد لسنا ثيرة ستوثلاثنا ثيرة ستمازيغ أسبوسا ثم كارديت تمازيغ ساجدت ما تشطاس قد لسنا ذي قلان على حساب نون أنش تبوسا غينيا إلا قد نارو خاطر سبوسا لا فورس دون لونغ et d'une culture c'est sa bibliothèque نكون غير لسنا ماذا قلت ثم كارديت نستيلمت النار تيغليت ذي لسنا غيوغان ذي قليل على حساب نون أينك تورانس تمازيغ يسعى أقرام قرآن أكفلا ونفذ يتسالون الصروميت نغ ونيسعى حريش النظام. أدري كان في ولا جدما إذا تنين تناديها. وذي يتسالون قبايليت استمازيغت ils n'arrivent pas à vendre leurs livres. Je les salue parce qu'ils ont un grand mérite. C'est très fort. L'un comme un des romans. Généralement, ils sont publiés à compte d'auteur, c'est-à-dire se feront des petits exemples en petit exemplaire. Ça veut dire à 500 exemplaires et elles ne se vendent même pas à 200 exemplaires. Alors que nous on faisait des marches pour l'officialisation de la langue kabyle, amazigh, des fois 500 000 personnes. Il y avait eu donc des marches de 500 000 personnes, 600 000 personnes, et le livre écrit en kabyle ne se vend pas à 300 exemplaires. C'est un grand problème. Je dirais même que c'est un problème schizophrénique de notre société. c'est grâce à Zodania. C'est كيف لا أنا قلت لنا وذا غادنا أول شفي غا مساكيني غاسي تون مارش نلحوظ يتزي وزو أن سيرتان مويل دا كمال إنك مو كل شيء وكل غاشي لو كان كشما على بيبليوتيك عندنا وقت كتابين تمازات إنك في خلا مارش. Il a raison, il a complètement raison. Il a complètement raison. Il faut l'encourager aussi de différentes manières, cette écriture en kabyle. En général, il nous est souvent difficile de saisir l'essentiel du superflu.
Nous avons une élite, nous avons des gens qui ont réussi matériellement, mais nous n'avons par exemple aucun mécène. Nous n'avons pas un type qui a beaucoup d'argent qui encourage l'écriture stravéliste. Nous connaissons encourager, ça va lui revenir à une somme modique par rapport à l'argent qu'il gagne. En France, en Angleterre, aux États-Unis, il y a toujours des mécènes. Il y a toujours des gens qui croient à l'art, mais pas seulement le livre, à la peinture, à la chanson, qui encouragent les gens en qui il a confiance, il sait qu'il va faire quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire dans le domaine de l'art. Plus que ça, même la politique, même l'opposition, elle n'a pas encouragé la culture. Alors que localement, au moins, nous avons des collectivités locales l'opposition. Mais même nous en général. Donc, c'est plusieurs éléments qui expliquent tout ça. Ce n'est pas seulement un seul élément. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, dans des études sociologiques pour comprendre les faits à Guinée. Déjà, où lâche les sociologues? L'aile, quand même, certains, mais il n'y en a pas beaucoup. Certains, des fois, peut-être ils n'arrivent pas à publier, peut-être qu'ils ont peur du système politique. Il y a beaucoup de paramètres, mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais la presse, mais bien sûr. Où lâche, il y en a des articles sociologiques, c'est très rare. C'est assez rare. Mais là, quand même, tu as raison. Tu as raison, alors que c'est primordial pour comprendre notre société, et surtout les 30 dernières années que l'Algérie a vécu, que la Kabylie a vécu. Ils sont porteurs de signification. Il on est arrivé aujourd'hui à la situation que nous vivons qui n'est pas toujours meilleure que celle du passé. هاتلا وذي قوران على سبوسان انظراي نوران خاطر إلا وقول بوين شتاقي ceci dit, tout à l'heure on parlait du lectorat, etc. Les médias aussi jouent leur rôle. Il y a des écrivains algériens qui se vendent bien en France, qui sont ultra médiatisés par les médias français. Les médias français, un média comme TF1, parfois il s'adresse à 8 millions de personnes en même temps. 8 millions, c'est énorme. Et donc, si au journal de TF1 on montre un livre, tu peux dire que beaucoup de lecteurs le lendemain vont aller le chercher, parce que les Français ont cette tradition effectivement de société qui a dépassé l'oralité, qui est maintenant dans la lecture, dans l'écriture, même si nous venons ça a le problème, les nouvelles technologies, l'internet, la télévision, etc., qui limitent un peu la lecture. Mais toujours est-il, cette tradition, elle reste. Mais elle reste pour plusieurs éléments. Encore une fois, je reviens à la famille. Moi, je connais des familles françaises. Elles obligent leurs enfants à lire en dehors du cursus scolaire. L'enfant, il a 8 ans, il a 9 ans, 10 ans, son père, s'il juge qu'un livre est important, il l'oblige à le lire. Et l'enfant va lui faire un résumé, donc il va le lire. Après, ça sera la tradition. Après, il prendra cette tradition de lecture. c'est une forme parmi d'autres formes اللي تسبوسيه مثلا sur l'imagination تجهد وهذه مال غير ثيره عاشوره لا مي ثورا تنقص مشاهوت اش تلقى تيوث السبات قال السبات ونذا غير مثلا انا فيك وقرا شي ثورا بصح ولاد صربيا تفصل الله غالب الا يغيسي ولاد صربيا الزيك تربينا في لاصل الا نتمشوها قرود ديكال ديال في جداس ديال في ستيس ضحكوا ثم شهوت ثورا يعني فايد النظام لا سوسيولوجي بيان سور الى قادرين مسنون يرون امش ايغار افيك دي بيرسبكتيف امش عندنا نسدو ثورا هكا ثورا هذيك القرود هذه شتي باز ديماس ثورا غادي كان الحقيقه يعني ضرونا انيك زميره يطيجوز نظر صغر هكا هذه كاين اني لان هذيك الورود هذه الشريبه بس دي مسافه فاش هضرنا في صردي فوالا ثورا يعني دي ليغيسيون
اسبوسان كند الناس قلنا هذا واحد ولا ماذا ولد الناس قلنا يوسف زيرام ذاك الزيكام ذا نتقدر على حساب نتموسن الناس تقدر على حساب الجيب صح دونك هو كانت تكسب القدر تاع الدار الا قصوا الماكسيم باش تدور ثلاث ريم تاع الجيبي هو كانت تصوض واليك صح يثورا هاد خبرتي تاعك ستفانش تاعي ثورا فاش دايرين انه حوايج نخدمها بيان سور انه حوايج مسناون يارون لا معنى الله غالب السيستم بوليتيك دي ثمورت يتفاوت عمر وزمي ضايع تحرشد ثورا لو كانت تيدير ان ديموكراتيزاسيون يعني نصح كي ومنغ يعني باللي اتسق من الحاله اتسق من الحاله اش واش تقسينا ديوغال تكتافيني خصن ناضو ذا راه غرني وخصن خليك شي تسنى تفهم يعطيك الصحه هذا وقيد يسوي il y a beaucoup de livres qui manquent aussi il y a un lectorat qui manque aussi mais il y a des initiatives donc c'est ça l'espoir bien sûr c'est la motivation ça c'est aussi le premier facteur la motivation parce que quel que soit X quand on est motivé, quand on est poussé, quand on nous met sur la voie, c'est à nous de chercher. On cherchera. À l'époque, c'est pas le. Mais le livre était subventionné. Non, il n'était pas cher. Non, je te parle de la motivation, du goût de la lecture. Mais aussi, je pense que le goût, on avait des enseignants qui étaient de la vieille école, chevronnés, qui savent transmettre le goût de la lecture à l'élève. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il y a plusieurs éléments. L'éducation, le système éducatif, l'arabisation, l'islamisation de certains programmes, l'extrémisme dans la rue, tout ça, c'est des éléments qui ont influencé le comportement de la société algérienne en général. كنا دوغالا ثورة أرثم دياس تم دياس لأن فيك التصدي تصفر كي ليروبيين أتوزين بيسفرا بعد قلنا ولا في محمد الشريف زيرام لامون المقطع ثيري وقت مثلا ذا موفي سفرا تصي يسفر قلنا داخل ستروميت إبراهيم ساسي تفضل تكتف في الليك غاد محمد شي غير هاتيورا ما تكتف ريالمون هذا ذا سقسيري داخل c'est un livre entretien un livre entretien ذا شغل يقلنا في وانشتا يسوي وانشتا قطر أطاس أول غف سليمان عازم إبراهيم ساسي ما الشنوط زاد سليمان عازم إبراهيم ساسي سول لتراز سليمان عازم صح ثم إذا قد أتصغر تكتبتني ولكن قرأت ماشي كي تصدي وإذا تولي لك ذا سقسي القاين يسقسيد محمد شريف زيغام يدمن الأرض ثمورت في حرز ربيع يسقسيد يعني فتصل شوار في ثارثيو في الغربة مشي توالي ثمورت كين فرنسا اكو يعني افريدي دبويغ سي تمزين ثورة ذي غنية تصل تهضر على نفس المنازم على كل حال يخدمي تكثفت تنوز يعني اكيد ترى خير حال دي ثمورت الغاشي فرحان مريحيس. C'est un regard sur le chanteur. Pas seulement le chanteur, en fait, il parle de son parcours. Je pense que le livre est intéressant parce que Brahim ne le dit pas. Brahim, c'est les projets, mais il y a un vécu qui est extraordinaire, qu'il est intéressant de connaître. Brahim, il est à Paris depuis 35 ans, il a vu la transformation de l'immigration, il a vécu des expériences plus ou moins heureuse dans sa vie. Il a été caricaturiste, il a été animateur de radio, il a vu le changement du regard du français moyen par rapport à l'immigré, par rapport au type qui réussit. Il y a plein d'enseignements dans ce livre, parce que chaque individu porte des expériences. Oui. Et chaque individu nous apprend toujours des choses. Même toujours الحوايج même مشسا كيستحفظ الحوايج ندوني
Donc on apprend toujours et c'est bien qu'il y ait ce genre d'entretien, c'est des expériences. Il parle aussi de l'exil, de sa façon de voir l'exil. Après il parle de la découverte du grand chanteur Slimane Azem qui est magnifique, qui est incomparable. Slimane Azem est incomparable. D'abord il a chanté l'exil comme personne de par le monde. Loukan Slimane Azem à Guinéen, il appartient à une autre culture, il serait traduit dans 300 langues. Guinéen, il est traduit juste un peu peut-être en français et peut-être un peu en arabe, et encore, c'est pas beaucoup. Il a eu une expérience de la vie magnifique. C'est un homme de principe que personne n'a corrompu. Il n'est pas reparti en Algérie Mskin, alors que le vrai Sa'am Qur'an, c'est lui qui a chanté Algérie, mon beau pays. Parce qu'il avait des principes, il a tenu à ses principes jusqu'au bout. C'est le seul chanteur kabyle qui a eu ce parcours, le seul et unique. Alors, نقول لك على دحيو ارجاز سيمانه عزام سيجي جسام قران تمدياس تقبيلت كسينونا تشور غمامان تيرمي ليكسبيريونس نتو ذا في الشناتي سي اون فيلوزوفي دو في مي الشغار ديك الناس خاطر فكر داسريك تدير هذا السقسي الشغار سبواسا وثن السفغار برا يوكل السنه كل الجناس. Très bonne question mon ami. Très bonne question. On peut faire des choses, la communauté algérienne kabyle en Europe, parce que ailleurs, il faut faire des réseaux, il faut être utile à soi-même d'abord. Et quand tu fais tes réseaux, quand tu te fais voir et quand tu vas à l'essentiel, tu vas à sauvegarder ta culture, à voir à ce que les gens, le monde entier te regarde, tu arrives à ça. Mais si aujourd'hui, tu n'es là que pour ramasser de l'argent, pour te faire une situation et oublier les tiens et peut-être même leur causer des problèmes parce qu'il n'y a pas de solidarité entre la communauté algérienne en France alors que c'est la communauté allochtone la plus importante. Il y a près de 4 millions de franco-algériens en France qui sont invisibles, qui n'ont aucun pouvoir, aucun poids politique. Et donc c'est normal. Mais le métier de Chine qui traduit Slimane Azem, le métier de Chine il débouine إسفرانينس شنانينس أتسكنض وياض تروحون على غوراي وياض غني قد شن في ذا لسنسن. Moi je pense que Youssef, ce qui gangrène un peu la société kabyle qui vit en France, c'est un élitisme un peu stérile, si tu veux. Moi je prendrais l'exemple des chanteurs. C'est un chanteur qui passait à la télévision française, par occasion. Ça fait pas longtemps. Hein? Eh bien, jamais ils ont tendu la main à un nouveau chanteur, pour qu'il soit présenté, pour qu'il soit connu. Et je te parle aussi dans le domaine de... Comment dirais-je, du one-man show, tout ça. C'est la même chose. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors qu'on on voit d'autres communautés, notamment la communauté juive, c'est pas pour la stigmatiser, hein, que ce soit dans la comédie ou le théâtre. Voilà. Ils se donnent tous la main. Ils se font tous la courte échelle. Et chacun ramène l'autre pour le mettre au devant de la scène. Nous, ça n'existe pas chez nous. Quel que soit dans le domaine des livres aussi, c'est la même chose. On voit certaines associations qui font des séances de dédicaces, des rencontres avec certains auteurs, mais sélectionnés. On ne ramène pas, on ne fait pas appel à Youssef hier avec un parterre d'invités, il va faire un petit exposé sur son livre, ils vont dédicacer, etc. Non, on ramène des gens qui n'ont rien à voir avec la communauté berbère. Et ça, c'est néfaste, c'est stérile à notre avancement, à notre épanouissement. Alors, non, heureusement quand même qu'il y a des gens qui sont conscients un peu de ça, qui essayent de faire changer les choses doucement. Hein. Il y a des initiatives, même si elles ne sont pas abouties aujourd'hui, peut-être qu'elles donneront leurs fruits après. Mais effectivement, on est très loin du compte. Hein. Atas, les communautés internationales, Bevondar français, bien plus tard que nous, et ils ont des réseaux plus forts que nous. Leur culture se voit plus que nous. Les Libanais sont quelques milliers en France, ils sont omniprésents dans les médias, dans la culture, dans le théâtre, dans beaucoup de domaines de la vie.
Et il est nécessaire d'être solidaire pour construire quelque chose, même si par ailleurs on peut avoir des divergences. Il ne suffit pas de penser complètement comme l'autre pour faire quelque chose avec lui. Il suffirait d'un élément, de deux, de trois éléments pour construire ensemble. Ceci dit, cela est valable aussi en Algérie. Aussi, en Kabylie aussi, on peine à construire ensemble. Et c'est néfaste. Nous avons eu quand même une petite expérience de pluralisme politique qu'on n'a pas exploité à bon escient, à mon avis. On n'a pas construit, on a plus donné d'importance aux divergences et au fin de compte, tout le monde a été atomisé et aujourd'hui, il n'y a pas de perspective valable, il n'y a pas de perspective d'alternative, il n'y a pas de perspective de construction. Les sociologues, si on a, les intellectuels, ce serait intéressé qu'ils se regroupent ou qu'ils travaillent individuellement, mais pour dire les causes de tout ça, pour schématiser, pour arriver à des conclusions, à des constats, mais à des éléments de réponse. C'est pas on dit, il paraît, anarchiquement. Il faut que ça soit relativement scientifique pour arriver à des choses concrètes, pour avancer. شيء تبغى فريد السيمن عازم ذي الشنا ثارة استجميت يوثن تزليت ثارة استجميت السيمن عازم خاصة لما ساقيني أكسنا ونده قاضي ما كنا نسوي الشنوط لو كانت بغير روا ورس قلشط أن ثارة استجميت السيمن عازم أخذ دوا ذا سفرو فلان قالوا كانت تعدي تاغشتني غير خير الساعة اللي كيبدا قالوا كان هيدا قام بغا ندى الساقان في كوالي ووال نسلو السفرو وين قاعد السفرو نظن روح ويد واش ده هكذا براهيم فلان سليمان يزدغوا النار يزدغ النار اما كنت نظن يوسف فهمه Slimane, c'est un symbole. C'est un symbole. Ce fut un artiste extraordinaire, plus qu'un artiste de l'Ouali. C'était un visionnaire, un philosophe. C'est un cas unique dans la culture berbère. Cheikh Nourdin Ahmar Bini, Slimane Azem était un homme extraordinaire. دونك مدوع يونس فرون يقلن تورا اسمي يعني اسمي في الفن رياس تجميد سيمان عزم لخاطر وفير قمديازنا يعني انسعى وفير سي محمد سينا كنا وفير سيمان عزم سيمن عزم وفير ثم دياز تلقاين يوفير غيروميان يوفير البودلير يوفير الغونسار يوفير اي دياز نيمبران روميان فاش تاكي يعني يانو ثلاث بركات يعني ذي الصوت الى كاكي شي طحلو هي تكراش بغرس ذي البركه تيربي الجنة سينا كينا نسالو في ذرتنا في معيشت فين نجرب ذي دونيت اي هكا ذوك جرب روايض قاعد السفرو ياكي رايرين ذي الالبوم يوم يسمى قرية المحبة ذاكي قرغاس لي فeuilles d'automne les feuilles tombent, c'est l'automne, la cigale encore chantonne même si l'hiver menace. Aux chimères je m'abandonne, sans rien attendre, je donne, même quand certains cœurs sont de glace. Alwar di juji nith mousnia, si le baïd yarad thirien, din ista'fa ou liyarfan. Dounith yardef kadrouhien, de gwain netmenia, le houath ronzafou d'yargan. سميذ الغربة إندوري إنوزل ورنوفيا زوارن تسناسل النفيان تجيك تزدغن لبغيا ذي ثرقيث ثمغيا سوى العثب إغرجان. Dans un champ de fleurs je m'émerveille, tant de beauté sous le soleil, mais quand j'approche, tout me fuit. Nulle part chez soi, j'erre et je veille, je fuis le jour et le sommeil, je m'efface seul dans la nuit. تجيك تيمغين ديك ذورار
ذي الحرمة السار زريغ تبعد في الليل ثمزا سميت ضرقيفر تزيد إلى بحار البار تسوع الثرس ذي البارين قارنات زيك ذين زهري كار نكوني أشين موقار سواك وريسفات نسحارين في غريبان في ذات تفر ميس نارزاني فار عاش نحدور نزري. À l'ombre des fleurs de l'exil, le poète ivre et fragile s'en va seul sous un ciel lourd. Écrasé sous le mépris de la ville, sous le regard oblique et vil. À l'ombre des fleurs de l'exil, le poète ivre et fragile s'en va seul sous un ciel lourd. Écrasé sous le mépris de la ville, sous les regards obliques et vils, l'étranger n'a pas droit à l'amour. ثورا من جرف الغربة ينغان المحبة أنكني يسوغني يبواز تفكي تمزي في ريوا كرا ذي النسوة ميتك سفذ ذي الحباس كرا نجرف أم طرابة إن زرع أرث اللي صابة السرم أتصدر الغرباس أبحرين زمان عندي غيجا قعويقا ذي الشتوى طلام يزداد ذي النوفاس. La jeunesse déploie ses ailes, se croyant à l'abri de la grêle, capable de créer le beau temps. Quand on croise une hirondelle, on lui donne tout, on s'éprend d'elle, mais très vite tournent les vents. Asminri l'arbah adhi yebdou, nqar mazal nabdou. Ftalou fi ضران دي الباطنة. مي فغوا وال ذاكو شتوا أتسدو تفسو تعرق ذي الجرة. مازال نظمع ذي فرو ذكرى يسكشفو سفرو مازال أعاوز برا ولهواوي يترقو يسم بدل يرنو ثيمس ديال البال ذي صورة. Les feuilles tombent, c'est l'automne. La cigale encore chantonne, même si l'hiver menace. Aux chimères je m'abandonne, sans rien attendre, je donne, même quand certains cœurs sont de glace. الوردي جوجن إثموسنيو سير بعيد يراد ثيريا ذين يستعفاو اليرغان دونيث يغدف كذروهي ذقاين نتمني الهوا ثغون زافو ديال حال سميذ الغربة إندوري إنوزل ورنوفيا زوان تسناسل للنفيان تشجيك تيزدغن لبغي دي ثرقي ثمغي سوى العذاب إغير رجال. تنمير ستوسداني إبراهيم ساسين مسلين الشيخان أدو غالا بياكم دي ترقيد شو أدو غالا دي غالا أعطيب دوك أنا قد لونو ذلل شكرا شفوا أدو غالا فوال خاطر تبود دافريد وحدك يعني كنت تسالو استقبالي تسالو تغار تروميت أدو غالا نسب ثلو ذلل أدو غالا أنكمل. Aujourd'hui, on a tous une raison de plus. C'est la carte Azur Plus. Avec la carte de fidélité Azur Plus, choisissez vite vos avantages à la carte sur aiglazur.fr. Et les miles de votre premier vol sont doublés. Compagnie aérienne Aigle Azur, il y a du bonheur dans l'air. Il neige des cadeaux chez Racine Auto. Vite! Profitez des offres exceptionnelles de fin d'année. Vous avez jusqu'à 30 millions de remises pour l'achat d'un véhicule et ce jusqu'au 31 décembre 2010. Alors, n'oubliez pas vos manteaux, car il neige des cadeaux chez Racine Auto. Racine Auto. ويجي باش نسينيين الكونطرا إلا قاس نسيو الروز. السي فريد لو كان يسنفكي الروز نديليا لو كانت سنتفرا الروز نديليا ديريا شوف هذا شنو مدام الكونترا كان شويت سي الروز نديليا تون كونطانسن الروز نديليا يلها خلا يصفى يرنا ويتسنطضرا الماكلة تسبمس الروز ديليا الدفغن تزيديث ويرنا وتنطربو مرا أسا أزكا أكذ ديليا نتشا نزها. شو الفايدة ذيك ساعة وسفان الكالسيوم؟ أحسن كميني؟ ساكي دخسن جهرن أني إذا نزمر أنا في سوار علينا الكالسيوم ها؟ ورنو غفايا ذا مصباح غرس لا فيتامين دي هكا من كيني.
أتعرض مكاني بواس ذاين كنت تعجب الناس فرصة تصبر الزن أنا تفهم دخل بواضين تختينو لكل تختينو ذا ربح 100%. ECHT, en partenariat avec ESIC, lance des formations en hôtellerie et tourisme. Cuisinier, pâtissier, chef de rang. Durée de la formation 6 mois, dont 3 mois de stage pratique. Niveau d'accès, 9e AF ou 4e AM et plus. Intendant, durée de la formation 12 mois, dont 2 mois de stage pratique. Réceptionniste, durée de la formation 6 mois, dont 3 mois de stage pratique. Agent de voyage, durée de la formation 30 mois, dont 6 mois de stage pratique. Niveau d'accès, 3e AS et plus. Régime des études, internat, externat. ECHT, une formation, un métier, un avenir. أكاد نغادر نكمل أول كذين فيديون الحرمة إبراهيم نعم زقلينا تغرد غادي ونسفرو بيلينغ قبيلي تاع الفرومي تيكتي غيدوك من السيمانة عازم خاطر السيمانة عازم يناس زقات تغني غاس قبيلي ثورة تخميم غفرة ونسن فهمها قبيلي ثاني على أساس نخمم تزيد تاكي سترومي يسكت واكي دي السوية يوكن هذا إذن على الميساج هذا يعدي نغدا بريد بغاد نجرب لا نكيني ماشي ذا بريد بغاد نجرب ذا بريد فوالا لا خاطر كي دينا يوسف زقليني ابراهيم ساسي 35 سنه حسب 36 سنه هي اللي هذاك ثورا ثقبه ثقي غير تهضر هكا كي يتلاقى الحال لا خاطر غريقت ومازال نهاريت تسمى ذا البركه ذيغا لا خاطر يتزورا تروميث يسنغ اخر ولا ثقبيني تقبيلي ثقيت هكا لخاطر ماده صدر فرنسا على لاج دو 10 سينا تقبيلتني تروحوا تسنقاس لخاطر تعيشوا يقري روميين تهضروا ثورا تهضروا ثروميت ثورا ما سعدي مولانا يعني طفن مليح دي تقبيلتني وتروح على ومن بعد دا نشطوا صوري لاصر يجهد تربيه تجهد دا نشطوا صوري أتسرد دهري القراية فوالا أتصرد في كتابين إلى نسخ قبيليت يوكن أسكض أزال أكن تفكض أزال يثروميت أسكض أزال يثقبيليت وغلا تسالوس تقبيليت ثروميت ثروميت أجي ثلاثية البيلانغو يسمعي ثلاثية في كوال تخميم الثروميت في كوال تخميم الثقبيليت هكا ثورا أين سنة تمسلين أجي لنتذكر نتذكر و في كوال جماعة ندير ترقص قبيس ترقص روميث في كوال نت سنة مسلاينا كي ثرقي هكا ثورا كني في كاسنت أزل يسنة مسلاينا كي خاص ثروميث سي اون لونغ انترناسيونال خاطر أراويسك فرسيلان تعاونت نكوني الغالب تقبيليت خصطاس لخاطر من كل واحد يجبد الثما توالو كان القبيله كوا داكرن تقبيليت كداري انو غاله نغار كان يسفكما انتوصي ثروه يوكن هذا حملن تمسريت نسن اسين بلي تمسريت بلي تقبيليت الساعه مكان تمسريت ساعه مكان ذي دونيت او ثمازيغ زعما كدينيغ نزماد اد نسميكثيو الدكتور سايبات رحمه ربي يسينان بلي لو بربر il est possible بلي ذي مستثلاين دونيت هكا دونك الى تقبلي ثقي راني الا كنت فارس يوكلنا تجهيد اسنف كازال مقران فوالا الا كانت ربا في الاصل ثورا هكا ذي اتاسي سفرا ثلاث قبائل ثلاث روميت يتسمى اكن اللي غنكينيا فوالا هكا ذكولي كدوغ غا ولدنا زقلينا نجهد التوثلايث تيمكار ثينس لا بيبليوتيكينس اسبا سمن قارد ثلاثه انجليزيتنا لونجلي تجهد ماشي خاطر تصيت تمسلاين خاطر طاقه كتابين ديال فونس انجليزيت
اسبوع سمن بغا تقبيلي دي غاسي تجهيد الى قاسي تجهيد الثيره وذي تجهيد والسنولفو ذوك تصق حريشن زيكني ذا هو كان ماشي غاساكي ذا الكاغول وساكي ذا تسوغنيوي ايوا كنا نساو غامكن وتساو غازال نعدا غي ونرني نك اسبوع ساكي ذا شو دبويض ذا شو ثوريض ذا شو ثغريض ذا شو الزمره داوي ذا ويلاريا اي تنو هي ثورا يعني يبدل الوقت ذا الصحي نقص شويه لاصل تولي غادي تموت ثورا دمتمطوث اسدفك اسقي السينا اكدانو شويه جو ولا ثورا ثقبيليت اكن توالي يعني ثورا لي سوسيولوجي لا قدروا ولا فاش تاكي ادينينا يغال ثقبيليت زعما كديني استكشفنا طاسي مسلاين ترومبي داخل سادير وتصافدا يون هكذا كان استقبيليت هذه قيمه استقبيليت ثورا غالو كان مقار ادي هضر استقبيليت سينا كينا ديال نوستروميت لا معنى ثقبيليت نتيجه تجهد ديال نوستروميت ادي في كثير استقبيليت يزمر يعني ومن بعد ادي في كثير استروميت لا معنى اكديني اول استقبيليت 10 استروميت ثقبيليت ني ثوار تخرب ثورا غاوي يوفان اوي يوفان إما دار ذاك يون أرغور خاص يهضر ذاك السروميت لا معنى ينادي نستقبيليت هذه نستقبيليت نزمار أدنف خاص ساكن ثيكثيني ثوعراس باش تيدير في استقبيليت يزمار أدي نادي أدي يفهم مشات تيدي يسفهم استقبيليت ومن بعد أدي هذا سروميت إوا كان مزيانا يكون يدي توالي يغدي توالي هذا السر شي ثقبيليت هكي الساعة زر ذا مقران الاول سوازالي استقباليت الى قادت تنسقرداش ديال ثاغوت ضحك كان معايا تسوت دغ في تمثال تاعي قناص الناس نسيوني قبالي الناس الشغال كون مسل قبالي ما تهضرم تسدم دا تستروميت الناس نكون جامي يعطيك الصحه يعطيك الصحه اللغه القديش ديال اليوان اللغه ما تحسن احسن لي سنين توريض زاب لك يبدل لكن قد كفيض يون ون قال من وجدنا ثورة زعما كي نقول قادر كلش نكون نتسنى ذيك قراره الا ويا تكفي الثيره الا ويا مازال يكفى ما يكفى مازال لي بتيت روتوش le revoir un peu. Oui, c'est un roman que j'ai situé كمر القبائل تسقسيت ايضا دائما كمر القبائل كيف دارت et ça a un rapport à la vie sociale et en même temps un peu il y a un aspect politique. J'écris comme ça les deux choses à la fois parce que je pense que c'est on ne peut pas نزمراد نظر كان افتو درت ناكسودرين بلا ما تصدق تسرتيت خاطر ثلاث لا تشود بي دي فوا سيغاطاس اوغورن Voilà, parallèlement à ça, j'ai un recueil de nouvelles d'Ernechit. C'est des nouvelles donc situées des Negligéières, des Guins, que français. Mais il y a une connexion entre les faits et les trames livresques. C'est le roman d'Izoued. C'est le chant maudit. Zaram qui a fait traduire ce quoi. Un chant maudit. Hier. العيوب ناخذ. Non. بس استقبال بس نسميه نسميه العيوب نو. Non. Il y a la mais c'est pas une traduction littérale. Non, oui, littéral. Ouais, enfin. Il a cassé le خمم ايما. هذا براهيك شي انا تيك السوجه فقط كتاب تاع جيم ذيك يقول واحد شي في الزيره ما تشي ذيك شو كيولس في الليك سي ان انترتيم برايم تسير من لازم لكن نقرا لك السوجه دارنا فيه ثلاثه كتاب تاع جيم برايم تسير من لازم تنوس بارتو من زمان تسفن نروح نزمان تسفن دي تموت دونك ايديسيون لوميير moi je زيرام هذه حرز ربي السوجه يعني سين دي زالبوم يون الالبوم ادي فرمي ربي غازكو السكاكي ويض
اسانو اسكو سمي مربي الوغ ça fait ça l'avance عامين ساير لافونس دونك فوالا الوغ الالبوم هاكي غيتوجد هذا اسمها غاس ثالوث مداح فكر داك يعني فكر الافكار فكر درايو في الوقت هاكي في ذي يعبدن يمدحن يعني غاسن الا كنساو شطوح العقل امدح يتمدح كان حكا داك كي كتمثالين يعني ويا شطوح ابراهيم مازال خير هاد النغال واش كاع تعرض ضرر يعني صافي 4 سنين يقول دار ضرر ايوا دونك كاع 4 سنين اذا ساون واش المندل مازال الخير ان شاء الله اي فوالا دونك سينا كينا ثالوث مداح سينا كينا قليل في المحبه هكا يعني التصيد نحكا زين يعجبنا التصيد غاشيه نفكا داك كيلو هي في درتنا فين يضرون ذي ثمورث زين يعجبنا الغاشي ان شاء الله ثورا السلمى غافي ديال دي توالين روح هضر سنين كوني حارز ربيع دونك هكا صوتنا غاسن يفر ادي زكري البحر ادي فرفر ادي زاكوي الجزائر اذرار ادي زاكوي الدار السلمى غاكوا في تموت القبايل ذوي ذاك غادي توالين السلمى فاتو مالك فاتي جار بوزقان السلمى غاكوا في دارنا تجار تيفريت ذو مالك تدرثيو السلمى في الاحباب دي مولان باباك ديما سيني غي فريده لا غيجي يعطيك الصحه كحر زربيو وكذا ولا قالوا روح ولا قالوا سيني غي ويدي غادي توالين مازال الخير خاص صعب المشوار مازال الخير مازال السيرم سكود مازال ثروه الحلال مازال ثروه الحلال انه هنا يصق من ثمورت مازال الخير ولا قاد قطعنا سير مازال الخير ثمورت تغالى تبدل سير كازن العاليه مازال ثروه الحلال تنميرتي ابراهيم ساسي يوسف زيران شو كمل هذا إن تدك إبراهيم زين كي حرز ربي زين على كد هذا كنديرنا كي حرز ربي ونقال الشمال ديال التالنتي ولدي فغان يوليك الحاله طاس داك دي فرنسا مازال يلحقون دونك فوالا دي شو السوجات هكا كاين تسارو غطاس دونك سي غطاس تكتافين يوجدن مي ودسفان تاع ثورا خاطر مازال الشمال ديترنيتي هاكينيا باش هاك ديني تيدت ثورا كان يكوماسين العباد سورتو ايروميين il le découvre parce que ce roman a été largement boycotté par la presse française et la presse algérienne aussi. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de journaux qui en ont parlé. Donc, mais heureusement, le bouche à oreille a fait quand même son travail et maintenant, on le découvre. Donc, je ne vais pas publier tout de suite un nouveau roman. Alors que les éditions oui, mais c'est problématique. يزمر هذه فاق الجزائر مي يزمر هذه يسعوا لي بروبليم باسكو سي ان تكست ان بو critique, contestataire, mais c'est bien aussi de faire sortir des livres en français, en arabe, dans toutes les langues du monde, ailleurs qu'en Algérie. C'est comme ça qu'on signe notre présence. Ce livre est écrit par un Kabyle, un Algérien qui a une âme algérienne, Kabyle, et qui est à Paris. Tu sais, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans toute chose. Donc, ce livre sortira certainement un jour en Algérie. Hein. Il y a des Algériens qui l'ont acheté, qui l'ont lu, il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est qu'il fait son chemin, qu'il est découvert par des gens qui s'intéressent à la littérature, qui viennent de différents pays, pas seulement en français, hein, parce que la littérature, l'art est universel. L'art n'a pas de frontières. تريميد نتمسلاي كاس قبايليت يلها وين راه يلمذن تاع قبايليت يلها دا وين راه يسلن هذه السين دا ثلاثين نظام quelles que soient les langues y compris la langue arabe aussi hein. La langue arabe est porteuse de culture, de savoir, d'histoire, de poésie.
le français, l'anglais, toutes les langues du monde. باش كان هاد السفرة يسفرق في بورث dans 2 mois 3 mois. باش كان السروميث يسميس le recueil de poésie يسميس le chant désordonné de l'oubli. À des fins, chez les éditions Achab, mon ami Ramadan Achab, qui est un homme extraordinaire, qui a un parcours magnifique, et les éditions Nines, il fait un très bon travail, et ça nous redonne espoir culturellement. Mohamed Sherif, Lumière libre, l'Odyssée, Thiram Brahim Tazarart, Arzqin Ait l'Arbien, il a fait des éditions Coucou, il est en train de faire un très très bon travail. Il a fait les témoignages sur le 20 avril, maintenant témoignages sur l'affaire la prison. C'est des documents exceptionnels. En plus, il était aussi acteur, donc je le salue. D'abord, c'est un ami, et puis c'est un intellectuel, c'est un journaliste intègre qui continue à se battre. Donc il y a toujours des gens Brahim qui sont valables en Algérie et qui peut-être vont contribuer à ce que le pays sorte un peu des ténèbres et qu'il voit la lumière, la grande lumière de la liberté, de la démocratie, de la justice sociale. تلميذ يوسف زيرا ما في مسلمين زعما داك الساعه كرب ولا تدينا حتى مغري ودانا فيك راه تمزم ما نوصي ثرواننا غير مزينا فاز هذه الساعه اكس ساعه يدرس وتساعه غوري. Oui, ça va de soi. Ça fait partie de l'éducation et c'est le premier trésor que tu peux léguer aux enfants. Transmettre la culture. Transmettre déjà la culture et surtout le goût de l'acquérir. C'est lui qui va aller vers cette culture, vers les connaissances. Voilà. السينيور يوسف زي ما يعطيك صحة أفهم يخدم غطاس ذا مشنو ذا أم قراني تحب غطاس في كتابي نصغري فهمتك تنقرو تاقي لو شومان ديتيرنيتي زعما تكتب يعني يعجبنا تصطس ذي ستام وسنين قاين يعني ونا تغرنا ذي في مانيس داخل السلام عليكم نكون غاشيو بلاغبي ذا مشنو يتقدر غطاس اسيني راكي حرز ربي فين يكترو ان شاء الله هكا غادي يكمل غادي يشوف في كتابين سير زاث oui le prochain article ce sera sur le chemin de l'éternité. Et au-delà des articles guinéens, effectivement, notre ami Hassan n'est pas très connu, mais c'est une belle plume, c'est une plume qui apporte de la profondeur. C'est pas parce que c'est mon ami, hein, non, parce que il y a beaucoup de gens qui écrivent très bien, qui sont moins médiatisés que d'autres. Et donc, heureusement. Hassan Belarbi est connu quand même. Mais bien sûr, j'ai pas dit qu'il n'était pas connu. J'ai dit qu'il était moins connu par rapport à ce qu'il a écrit de valeureux. Voilà. أنا أتساعد أروح يوسف أنا بان كي نسلمك في لا فامي نو ما ذي لندك ما ذي لند كتموت tous les amis qui nous regardent بلا ما تسوى محشر بكوكو انت كيساسر ذا حمد اي زرا ويتسرع الى قيفاش غادي تسال ذاك محشر بالمسلي طاس الى وين وليس باش نطاس والدم ديال تيونيك تارونا طاس اسماء دي شوف عطاك كثير ان شاء الله زمان خسر ولا في مديال سنه حتى مديال الشبحه طاس لقيت طاس وطاس كيخدم في المزيغ ياكلها تجميك ياكلها القدر اكزاكت ان شاء الله غيخدم ان روكوي دو بويزي بيانتو pourquoi pas voilà فوق حسن مازال تسوق فريد لا ريجي فريد سي ليسونسيال سي كوي عندك ماشينين لي كاميرا تو سا غراس ا لوي كو البلاطو مانيفيك الزود حمايلي يوسف شفتو سي ما كان سلمى جامي 203 دونك سليم راك في الجزائريين tous les Algériens toute la Kabylie toute la Kfadou c'est ma commune donc أثمنصورة كويس سلام مقرن ذاني إيما إذا يويثبان يسمع وإذا أكو يحمل غير يحملون فوالا تنبير كمان فوالا
تنميرت نوستوسنا تنميرت يوسف زيران تنميرت ابراهيم ساسي تنميرت حسن بالعربي تنميرت كل متلك تكون ودي داني ذنا الم ترى سلام هذاك الذي فسسن في اللون اول غاف ثورين كسنا وين زمان سكربون يتسارون شوبه الشماث رقي وكنا ذولين ويا نيرو قبل ذي يمثل حورسي اللي سني سبب قبل تمثل بغى غدا يتوصل في الحاجه وتسواره بابا سوز ميراد ينتقل في ذافوسي سيوها اللي تتبع اضاذن باباس وفاتم كارضيث تفهم ناس فافا إذن لك فهمت ذاك ناس بوسا ولي ضقع ذي الوقت وضع غافين ونشفيق غافين ولد نتسارو سيف خلو حد غراتي كتابين ما يجهد ولا غير وساير ذا شرف كاري وذا ديكرن ذي غنتسا سيف خر وين السنين يزرع تموسنيا ولا وين يزقو ثن قوال الداو السكاني كتناوال جاكم ذي هذا الخير ارتكتنا